Biex jevita milli kollu aktar riżenji xarejn biss mill-elezzjonijiet lokali, il-Partit Laburista qed jażel li jikser il-liġi għax minn għalih li mhux se jinqabad. Hekk ġara fil-lokalità tal-Marsa fejn il-Kunsillier Lokali Laburista Colin Paċ bat litra ta' riżenja tiegħu it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet aktarx minħabba li ma setax jara għajn ma' sindku Laburista Josef Azzopardi. L-istorja kienet żvelata mill-ġurnal In-Nazzjon li kwota wkoll l-artiklu 17 tal-liġi tal-Kunsilli Lokali li suppost li f'dan l-istadju tiskatta l-proċedura biex jimtela il-post vakat mill-kunsillier li jkun irriżenja. U l-liġi tispjega ċar li la darba litra ta' riżenja tasal għand is-Segretarju Eżekuttiv din ma tistax tkun rivokata. Fil-fatt dan l-artiklu partikolari jgħid li riżenja tibda sseħħ mid-data li fija s-Segretarju Eżekuttiv ikun irċieva litra u l-kariga ssir vakanti minn dik id-data. Għaldaqstant la darba f'dan il-każ litra tal-Kunsillier intbatet it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet din id-data kellha tidħol fis-seħħ. Is-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Marsi aċċetta din litra u skatta l-proċedura biex jinforma l-kumplament tal-membri tal-Kunsill u l-Dipartiment tal-Gvern Lokali. Dakinhar stess id-Direttur tal-Gvern Lokali igwida l-Segretarju Eżekuttiv biex kompli l-proċedura skont artiklu 9 tal-istess liġi li jitratta l-mod kif jimtela l-post vakat wara riżenja. Madankollu u f'dan l-istadju, il-Partit Laburista prova jevita li jitlef kunsillier lokali f'lokalità b'dominanza Laburista bħal Marsa anqas minn xarejn mill-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Kien għalhekk li tmexxija Laburista qabdet lid-direttur tal-Kunsilli Lokali Laburisti Mario Fava biex jordna lil Colin Paċ jifriża riżenja tiegħu. F'korrispondenza oħra lis-Segretarju Eżekuttiv, il-Kunsillier Laburista ikkonferma li rċieva telefonata minn Fava biex jifriża riżenja sakemm il-problema tkun trattata ma' tmexxija tal-Partit Laburista fosthom mal-President Daniel Mikallef. Taħt pressjoni mit-tmexxija Laburista, il-liġi baqgħet tinkiser sal-aħħar bid-direttur tal-Gvern Lokali aċċetta li riżenja tkun ifriżata u li qatt ma seħħet. Tantu hekk li l-ġimgħa l-istess direttur tal-Gvern Lokali informa lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Marsa li Paċ irtira riżenja u għalhekk il-kariga m'għadix vakata. Dan minkejja li l-liġi skont artiklu 17 tispjega biċ-ċar li riżenja ma tistax tkun revokata u l-proċess biex jimtela l-post vakat jidħol fis-seħħ immedjatament la darba riżenja tkun aċċettata mis-Segretarju Eżekuttiv.